otvaram vojnu svečanost povodom prijema u profesionalnu vojnu službu i proizvođenja u čin vodnika, polaznika 14. klase osnovnog kursa za podoficire i učenika 46. klase srednje stručne vojne škole. Gorana Nikoli, prvom u rangu. Ime ručni sat uručiti na završnoj svečanosti. Molim ministra odbrane gospodina Aleksandra Vulina da nagrađenom vodniku uruči nagradu. Po sve poteškoće postali dobri vojnici i bolji ljudi. Hvala vam što ste nam bili podrška i što ste verovali u ono što smo i mi. O naređenju ovome odem ti ja najpre mojemu Selimu u brusnicu. Nastupa prvi podešalon 27. klase liderskog kursa kojim komanduje zastavnik Igor Matić. Evo me digao za ruku, gdje si ti? Gore. On ima treći put ovako. Da bude sve sreće. To! Pa vi ste otišli. Ajde, Majko. Gdje su oni to? Ćao, Bibi! Hvala.